Dobrodošli u novi vlog. Danas nam je nedjelja i danas se družimo porodično. Družili smo se jučer porodično, ali jučer nekako nije mi se dalo da snimam vlog. Bili smo, da kažem, tu u komšiluku i nisam, ne znam, nije bilo ništa, da kažem, drugačije ili neobično što bi se moglo ili trebalo snimati. Danas odlazimo van Istanbula sa Burakovim roditeljima. Idemo u dio koji se zove Darıca. Prilično van grada. Idemo u Sapancı da, ne znam, čisto da priredimo Mirajčici jedan, da kažem, neobičniji dan. Prvo odlazimo, dakle, u jedan kafić koji je prepopularan trenutno na društvenim mrežama. Radili su koncept za Noć vještica, to jeste jesenji koncept sa tikvicama i šta ja znam. Juče su otvorili novogodišnji koncept. Ja hoću da odem da vidim da li bi mogla da snimim neki možda intro za Vlogmas, mada mislim da ću raditi ove godine animaciju u vidu intra. Vidjet ćemo još. Tako da idemo prvo to da vidimo i onda odlazimo prema Hobbit kućama. To je kao selo koje se zove kuće Hobita, gdje su stvarno onako namještene kao scena, to jeste set sa filma Hobbit. Nikada nismo bili, zanima me da li će biti Instagram versus reality. Na Instagramu je jedna priča, a uživo druga. Ja sam sinoć kosu previše osušila i onda sam je dobro zategla na ove trake i sad dio je preuvijen, a dio je opušten, s tim da ovo će se sve kroz pola sata opustiti. Ovaj put mi se ne sviđa kako sam uradila, ali kao što rekoh, ovo će se brzo spustiti pa će doći na svoje. Svakako kosa mi je već prerasla dužinu za ovu vrstu ovijanja. Ona je sad već i teška i preduga, ali vidjet ćemo. Odlučila sam da ću raditi pramenove, tako da čekam da mi mama dođe da mogu otići i sjedati kod frizera 6-7 sati. Uglavnom, to je to. Idemo danas u porodični dan. Ja se idem sada obući, našminkati, pripremiti Miraj i to će biti to. I gotovo. Joj, ovo se ništa nije spustilo. Pritom je samo ovaj dio tu. Unutra je sve ravno. Oj Bože, koliko je uvijeno. Sad ćemo malo to prstima. Eto ga ljudi, odoh se obući i idemo. By the way, update za podbradak. Nisam imala glavobolje, nisam imala ništa. Međutim, juče i danas malo, ne znam, čudno. Nije ni bol, nije ni, ne znam, ni sama, ali eto, na dodir je neki čudan osjećaj i to je to. Ja se nadam. Znači, govorim juče, baš Romina me pita kako je prošlo, šta je bilo. Ja govorim, bude li radno, kupit ću da imam u kući onaj aparat da svako 6 mjeseci radim. Usput, ljudi, želim da vam trenutno, maskara mi je stara, čekam da mi stigne nova maskara, jer je ova prilično postala loša, ali Hodi. Hoće ona da se vidi. Ćao! Merhaba! Vidi. Kupila mama uvijač za trepavice. Mekov uvijač, ljudi moji, za trepavice. Ovo hvale se, kogod je došao u dodir s ovim uvijačem. Jao, Mekov. Čekaj. Mekov uvijač za trepavice, savršenstvo, Bože, sačuvaj, ja kontam, okej. Šta uvijač za trepavice može da uradim s tim uvijač za trepavice? Ljudi moji, bukvalno lash lift, Miraj. Šminku, hajde šminku. Bukvalno efekat lash lifta. Kažem vam, meni je maskara trenutno loša, ali meni ovo nijedna, evo, dozdo malo da vam pokažem.
Evo malo odozdo da vam pokažem. Znači, bukvalno uvijeno kao lešlift. Totalno ih okrene. Znači, ne mogu da vjerujem. Kad budem imala normalnu maskaru pa ću vam pokazati, zapravo bez, u biti ne bez maskare. Znači, kad ne budem imala šminku, to jest kad se budem šminkala pred vama, pa ću vam pokazati kako izgledaju obične trepavce i kako trepavce bez ikakvog proizvoda izgledaju nakon što prođu kroz ovaj uvijač. Savršenstvo. Znači, ima pravo kogod ga hvali, ovoliko koliko ga hvali, stvarno mislila sam da pretjeruju, ali uvijač je top. Šta da obučem? Obuče sad, on je došao. Šta da obučem? Šta? Šta da obučem? Šminku japcem. Japcem na šminku. Hoćeš da pokažeš kako si napravila šminku? Opet to maskara. Burak, kaldır. Hayır Ömer. Kaži mi šta si ti? Šta si ti? Šta si ti? Šminku jap. Yaptık šminku. Yapmadık. Kako yapmadık? Narode, mi smo stigli. Ja sam očekivala da će ovo biti neko malo seoce, međutim ovo je ogroman kao park. Tu sam, ljubav. Ogroman park, toliko je ljudi, toliko je auta parkirano ispred, znači hiljade. Tu sam. Uglavnom park je podijeljen na zoološki vrt, na park u prirodnom okruženju, na te kao hobit kućice. Ogroman prostor, baš mi je drago da smo stigli, mislila sam da će biti nešto ono samo za fotkanje, simpatično malo, to je to, ali eto, hajde, super je ispalo. Bir tane ben yedek çantamda buldum. Kahverengin tüyü çok güzel. Ne o? Bak kuzu. Keçi bardak. Oo. Araba yiyecek. Yemedi ama. Aa, niye yemiyor ki? Gördün mü? Evet. Güzeller ya. Güzel değil mi? Bak sen de şu. Bak sana. Baksana. Onlar ne? Ben hayvanat bahçesi istiyorum. Yine kuzular. Başka bir şey isteseymişim. Bu koyun mu? Ay gözleri renkli gibi. Alternatiflik keçisiymiş bu. Ya Burak. Bak. Of. Çok güzel. Bakayım, kako kaže? Kako kaže, da vidim. Kako kaže? Be. Be. Gel bakalım. Keçi. Derine sağ ol hayatım ve sayende bizim de gözümüz gönlümüz açıldı. Teşekkür Bak, ederim. sabacakta cüce keçi var. Valla ben de bu kadar olduğunu bilmiyordum. Ha, dwarf. Ama renk olarak bir tane bundan. Dwarf. Çok tatlı. Gel. Evet.
siyah eşek değil ya, beyaz eşek. Ha, ona bir şey mi? Eşek. Şöyle gidelim. Onu sonra yer bakalım. Gördün mü lamayı Miray? Evet. Görebiliyor musun? Evet, daha iyi o şekilde görebiliyor. Atlar. Konya! Arap atı. Vidi Konya! Ha? Ciha ciha. Hoşuna gidiyor. İşte öyle. Siyah Evet, beyaz bakıyor ya. vermiş. Šta je ona, Mira? Küçük. Šta küçük? Zebra. Mala zebra, je li to beba zebra? Evet. A gdje je mama? Aa, mama zebra. A gdje je mama zebra? Aa, mama zebra. A baba zebra? Aa, baba zebra. A koje boje ima zebra? Koje boje zebra? Zebraları gördü uzaktan zebra diye onlara Koje boje bağırıyor. zebra? Kız saçlarımı yoldun ha. Kaže, crna, bijela. Siyah beyaz zebra. Bak. Zebra. Zebra. Nereden gelmiş onlar? Bak. Anne baba, anne. Anne baba. Çocukları nerede? Yok gitsin abi, ne yapalım. Flamingo. Flamingo mu oğlum? Değil mi? Flamingo. Leylek bunlar. Flamingo pembe. Flamingo. Bak bak. Naljutio se, vidi, vidi. Ha, sinirlendi de. Ljut. Yok işte düşkün leylek abi, göç edemeyenlere. Evet. Bak O ne kanadı demek? kopmuş. Yani yaralanmış, göç yoluna gidemeyen, bak kanadı kopmuş. Ha. Oni ovdje Osmanlı'da. pružaju utočište za ptice koje su se u divljini ozlijedile. Bak orada. Životinje su u biti povrijeđene u prirodi i oni im pružaju utočište i brinu se o njima. Orlovi, baš dosta vrsta ptica smo vidjeli, sve koze koje ste vidjeli i tako dalje. Ovdje ih čuvaju i brinu se o njima, tako da nije klasični zoo. Diyoruz. Gülümsüyoruz. Bana bak, babaya bak, babaya. Kameraya bak. Ha, evet. Hadi sen fotoğrafımızı çek. Hadi. Nasıl çekeceğini göstereyim mi bak? Bak nereye basacağını göstereyim. Elini bekle, dur. Şöyle tut. Heh. Tut buradan. Buradan tut. Şuraya bas. Gördün mü? Bak. Çekiyor. Tut. Baba da geçecek. Tut. Hadi Bekle. çek. Bekle. Çek. Çok güzel. Bir baksana. Bakalım. Duydu. Vallahi çekti. Çekti. Bakayım. Bak çekmiş Miray bizi. Bakabilir Çok miyim? güzel çekmiş. Çekti. Akıllı kızım benim ya. Aa. Onlar kimin? O Miray'ı çekti ben otururken işte. Böyle. Baba gülümse, baba. Baba gülümse. Baba da gelsin gülümsesin. Hadi bakalım. Seni tutacak. Bırakacağım. Hadi çek. Seni. Vlog yapıyor. Hadi çek. Blogger'ımız bizim ya. En küçük blogger. Otur. Dedesi otur. Dedesiz de olmuyor yani. Her Dedesiz şeyde olmuyor. pozunda dede mi olmak? Çekiyor muyum düzgün? Çekiyor. Miray çekiyor. A kaži jednom, šta si ti? Šta si ti? Kaži. Kaži dedi i nani šta si ti? Hadi evet. Köfte yiyelim. Çıldıracağım ben de. Ja sam Bosanka diyor. Ne Ben demek? Bošnjam diyor. Oo, Miray mı dedi? Ben öğrettim ama.
zaten kendi demiyor. Geçen Cumhuriyet Bayramı falan filan şeyleri söylüyor. Ben de geçen şey dedim. Bosna neydi? O bizim şarkımızı öğretmeye çalıştım. 25 Kasım. Bizim Nationality günümüz var. Öğreteceğim. Öğret dedi. Cumhuriyet günü mü yoksa bağımsızlık günü mü? Nezavisnost. Bağımsızlık. Hem Türk hem Boşnak Köfteyi istedi. yiyelim mi merak köfte? Neydi? Hayır. Ne grle krila tvoja? Ne? Krila tvoja. Bosno moja, Bosno moja. Utanıyor ya. Bence demiyor tam. Gel. Utanıyor. Evet, çekiniyor. Utanıyor. Utanıyor. Hajmo, mene grle krila tvoja. Ne güllet? Krila tvoja. Bosno moja, Bosno moja. Hajde devam edelim. Bosno moja, Bosno moja. Hajmo. Hajde idemo dalje. Drugi dio ovog parka je sada šuma u kojoj nema dometa i kroz cijelu šumu su kao citati da nema interneta, ali da ćete kao naći puno bolju konekciju. Çok elini kıvırsana ya da. Şeyi. Nereye bakayım? Bir de gözlüğü olsaydı çok ver. Poz ver. Anne, efendim. Annenin çadırının içine mi saklayacaksın? Anne čadur oldu. I iz parka smo izašli, gužva je nenormalna, ispred Hobbit kuća smo, znači 3 puta sam se vraćala da uslikam bar mi rajčice ispred, jer ono preslatko izgleda. Idemo sada popiti kafu negdje, pojesti nešto slatko i idemo kući. Večeras je jarge, treba da peglamo. Va? Evet. Raja, gdje smo počeli, tu i završavamo. Ja vas ljubim. Dan u prirodi je bio predivan. Nakon, meni se baterija ispraznila, nakon Zuberta mi smo otišli na kafu. Mjesto na koje smo otišli, šta je moć društvenih mreža nam je pokazalo u biti. To mjesto u biti ništa, znači samo su mede na neki štand ispod šatora postavili i to okreću po društvenim mrežama, jednako privlače klijente, mislim super, kafe im je super, sve to stoji, ali nije kafić nego take away. Uglavnom prazna mi je baterija pa pokušavam da požurim prije nego što mi se isključi. Ljubim vas puno, hvala vam puno što ste ostali sa mnom do kraja ovog videa. Jedan naš porodični dan je iza nas, sutra radna nedjelja, to jeste početak radne sedmice. Vidjet ćemo šta će se dešavati. Ljubim vas puno.